I-IFP lawulo uMasipala abangu-29 kwabangu-54 KwaZulu-Natal, abayishagalombili babo ngokuhlanganyela ne-EFF. Bahlanganisa uMasipala ongowesibili ngobukhulu bomnotho KwaZulu-Natal, umhlathuze, ngowe-IFP ethi wona obeyimbangela okuhlukana phakathi kwenhloko nesixhanti obangwa yilamaqembu. I-IFP ithi i-EFF inqaba ukusebenzisana nayo ukuketula i-ANC eThekwini. Sathi-ke lesi sicelo sabo sokuthi sibanike umhlathuze ngeke size sikwazi ukuphumelela. I-IFP izohlala igcine umhlathuze njengezethembiso eyazenza kubantu siya okhethweni ngo-2021. I-EFF ithe izosungula uhlelo lwevoti longawathemba amakhansela eziMeya i-IFP emkhandlweni la bebusa khona ngokubambisana. Iphendulele i-IFP ithi uMasipala wodwa noma ababili kuphela engase balahlekele okungumhlaba yalingane nokwamaphumulo. Mzwile-ke nomnumzana uMalema eseshintsha ulimi izolo esethi usangafisa ukuthi uphinde kube nokuxoxisana ne-IFP. Inhlamba ayisebenzisile esichukuluza ngoLwesihlanu yenza iminyango phakathi kwe-IFP ne-EFF kwamanje ivaleke ukuthi khona ukuxoxa okungenziwa. I-IFP ithi usekela meya wasezulendo i-EFF kuphela usasulile futhi ishaya isifuba ngokuthi ithi ngeke ilahlekelwe lo Masipala wesifunda. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.